enkranfo ahemfo me asem we me tuma enkranfo ahemfo nyina se mo be yi politics afiri makonwa asem ho a mo nyimfire ho nyama be ye hu ni se se aban bi ba na gamanche na ne ho ehye no aban bi so ba na ba ko so ne gamanche etwe na ase got abu ama no na ono so apeja de bentina abusia ba ko yes politics achemu na ma munkuro awoho ena eto munkuro mo eto 50 acres of land wo munkuro no ono ni se obesi kendo wo hu se mo no munye nkabom ti wo se obesi ne kendo no kire mu munye nkabom enzebi obeti ba bi no di enkamfa na enkamfa na magimi na sebi obia jimi obia ni onim nyansa nanso ebi nda bi achi oya se mo kam no ye yitu no wa me nya ohu time ya mo se won no Ghana ti yeso ye ndo kra wo du ba bi na ni we nya wo du ba bi na ni we nya enyo fa bi amre enyo kra obi ato 50 acres of land kwa kuma ni pa cho da megburu na no ye se wu see estate a wo to o land ya wo ye se wo de chemu ko fa ni face ko wa wo establish but o be kan wasem obi an kan wasem yeah wo di se wo ye ni wa boa ma kurom ana Ghana dem aba ho na fi dey obi fini man be ye bidia o se yan ntum na ye ma ono ma nko na mko na Igbo Kingdom ni na munya ya Asante Kingdom na munya ebia state ni ma ye mi hu se ebia na ensem ebia ye se brofo de modu ebia na brofo na o de kasa no wan se yo busia we ha nice Ghana enen komo bebre on ma pese di ntime ne menua e be di nkomo Antoa TV bo modern so be follow Antoa TV ana afi so o entade Asante ntade a ye hye nyina ebi na hyami Asante ntade ye hye nyina ono na ye ni nyina ono na Asante ntade a wo se hye amanfo kama ni nyina ono ene Antoa TV follow no TikTok YouTube be bia follow no esan se obo adwuma ma Asante ye pa nti esese ye follow no e o se ye follow no na bibia ye ba be di nkomo on se nsem bebra ba fa Igbo King no ono so ba be sine kingdom e wo nkan na wanyankofo bia mo so ne so kwa kuma enu akasa ye be ba nsem ne so nsem bebri na amanfo eka ene na dwenkyere ne ade bro akwa atu ye hia ache we ne de menua uni adaje o entade ne ade nti uni adaje we ne de yin Asante som na e bombo de se bitima som yewura ko so nya som ne sompa se de bia yewura wasem bia woka se bi nka ye tetena ka mo betwa che Bible oso som sompa onya mo ache de pa obi ani wa wonfa akoma pa nso Asante kotoka wanya mo ache de pa da so we ese bi Asante mamu ayo baba yara na so nya Asante di o muru market wa nya Asante di if so sompa mbe so Asante ntino ene de sa bodu na ji o makan am aga junction no last time my father kwadwo mi ye se fantefo nko o se de o masiesi o madan settlement na ase wako Cape Coast epuna no ana se e omi na pepepe so ye ji a wo na se nsem abeto abonten no nsem a ye kam ye se Igbo King ebi mu se ontimi mfa saade ne nsi Asante memu ase ebi mu kan sem se Asante de ofu afoforo no kingdom a wetim dia ko ba bia pese odi ko bia nenye ye Asante memu a na recently ase nipa amafo di ne ho ya obebre pa catching smart ono na yesi one Igbofo se champion so o mouthpiece ebi me se ebi mfre no Kwamitua Ghana Kwamitua o sorry also a reincarnation of Kwame Nkrumah there be also a reincarnation of Kwamitua na like in some way what to be na like say no hu no me ya me da wase that's be my Europe so e boni di bia e se boy wase ayura enim se na Asante man cancel at na se inema bia be koso bia na yura de betu dwa me atenti de yura man tin kwanso ensema isisi minwa e nokre e yan se Ghana memo e wo no nipa bi kasa bibre nyasem obekasa dodo na be free se be wo adwempa ana akomapa ma o man Ghana ba na enya adwempa nya akomapa na na fu na odinam o me hye me bra panyin Captain Smarta ye be to aban sem o kekan ne ma course ba ye dodo na ji ni die nti atire no na efi se bi o ye Kwame Nkrumah se de wo ka nti e ba be bi se Igbo
as Igbo King asemi ba ye nyina obi kan ye ade bi ye nimsem ene ye kwa ha ba say Captain Smart ene wakoje abodini oje ye no say woje ye friend say say woje chiame so woje country so woje de obi nim dodo na so ye pushing out here kwa meka de ye onim enso timi ma bontin we le chese we kwa metua Ghana Kwame Tua kese reincarnation of Kwame Tua ye to so bienu Captain Smart yeah the ebe boni di Captain Smart yeah wanzam ni if you say be producer oye won say oye santini oye won say oye Ghana my mind papa na ebedu mre bi na say be producer wo free baby eno aba na wo kokoto nanim na wo ko bebu say oye de eno ko an question na me busa me papa no say ana me nua pan ni say oye de say wo kokoto obi anim ena ga wo nkotonkoto a asanteme mo ahemfo bebrebe de gu ano na kotokoto wo mo na mo mo akonyo bi ni na fa bo ho safo hene na se bi igbo ni a ono abetena ha se bi wa be sere baabi do pra bi na se bi obo ne sesen de e de na ono bebo hene na wa bo ahemfo e do spread wo mo in other regions say ono ye ken ena ne ma ena ye friends say na ma hene wo se na brem ponsion ase adentina wo se so na ma be ko promise interview bi enra Oheniba media guy ni ye o say omo Igbo fo ne so omo nti bibi cross omo nim po say bi ma posting on my platform so omo so omo nim no so Igbo fo ne say omo de omo tu bata no obi o baby okoso ye yeah omo beso ye wasantemamu ane de omo daro omo de munikin a leader na omo wo yes omo leader ne lead omo come enhia na makọ share otumfo yeah omo de maka say king bi wa ha ewo Ghana memo omo china se dia enye no kre na da ben kro na sa de ni si ya o say me de ni Igbo King na me kra de ha me ni say o se wato asase 50 acres onim ensem ni say ba ani hu ahemfo be onim say onkofo ne yankofo bia onim obetimi di ayi nanim ahye obi na wakoto asase enti si o ka say mato asase no omo say omo nto asase ma no o so omo hwehwem ye ubekom kra no oto asase no obi din mu saa sensem we me sebi antwa des na asase de antwa asem de ba de amanim kakra e kan asem de amanim kakra sebi edumre bi a na sebi o twa asase ama obi a obi timi ba se asase we de e me na meto na ono ato ne din mu owi a na akwa transfer asase no ama nipa ko na osoma no nema ekoso bebi a se bi ye di yenim sa asese mu ekonsa de teten sa asese de yenim sa ne ma ne pa ya de bi a se kamia ye se yen timamufuo no de ye bedie enko ne hia ye se bi producer de bedie enko ne hia ye ebi de mafu ebi ni Captain Smart bi de mebo ni a chew Captain Smart ko kuma enu o mafu na modinam Ghana mamu a yeah kabeba ko kuma na ba no so mi bi Captain Smart be ko kuma ni so denti a make sense say be Captain Smart say obi timi to 50 acres of land na da baby na so obechechire no aye na the kingdom na wasisi adan aye bibia development ya de ho na Igbo community yes na Captain Smart o ka sa asem na wo bo akonya no busa the question say na Igbo community na ba baye no Ghana fo ho kwan say mo basuku wo ni bia na ana say be etimamufo ho kwan say o mo ba ho ana wo de wo fitin ana say akwaje friend say abodini adeche asoa wutini so no nim bia ya wo unim say o say omo ba besi community na omo de street ni kra beto to omo nananom obi nananom abre ade omoja ako age asase no wo de obi a o nananom na eba beto very nice there is a saying say a friend say enkanfo dodo na say omo migrate free say be Nigeria by migrate free Nigeria no eno nkyere say Igbo clan mu Yoruba clan mu because say Nigeria for go we call them Nigerians 100% but ukumu a ene be hu say Yoruba for wom Biafra for wom we for wom enti mu say Igbo King on aba no nkanfo na omo say omo migrate from Igbo for da begu wa na say one na begu wo hwe tete a omo a nkan omo be ehye ase yes ana ma na Yoruba for
Yeah, Yoruba form poko na omo ne. Eti ke Yoruba fo na ke. Yes. Ti Yoruba fo na ke Yesu se. Ko mo medi sa adwumadi ewe. Na Igbo fo de e ba da bai. Isi da bai. Mo so kra na mo amu baabi a mo Nigeria na dumre mo se mo ti mo. Enti won e de na chese ye mama asase ne a mo amu megina se e ho ye mo dia. Minya ni jono. Kwakumanu. Minim kwakumanu kra no. Minim watafo ko di ajansi. Kwakumanu. O hwe me a mimini anaboache. Yes. Trinity Hospital wo kini omu fie ho. Na e fe na jamfi otumfo asampo hene. Ni benkum hene. Omu fie ho na abehan dan. Ti minim pa. Obetina ho kwakumanu ye ni minim. E ba yina minka bi bize minim dada. Yeah. Sebi emma politics. Emewura sebi umu emma wonye ne ma bi ento identity na obi bi ntontwene. First I know on sansem. No how any person respecting you. The ba fe the aginsem. Dodo na friend say oyobi a omo say o se ofi obuase. Na o santini. Ti anya beji atum. Na so obi o santini biara. Owo akoma pa biara ma o my Ghana. Ko asantefo na akamfo na dominate Ghana kese. Oh yeah. Se ka se culture asantefo ne ton a. Yes on ya na ye fe. Ye ne ya mu na ye fe na yiye. Ya so bia ni. Na se bu ye santini. Na o gina baabi. Na o bie wano. Na o kan fe ni masem. Asem si na u chirechire mu a. U chire wa asem se aye wa asantefo mu gu America. Ene wa asantefo mu wa ha se. Ena oma bom mu asantefo hene wa anwafo hene. Me pa cho wan say asantini bi a akochechire America state bi te say friend say New York say New York we we eye meme dia na meme bo sub chiefs ehemase wan bi da sa sub chiefs na ho mo America sini ali na omu nyina ye kromo a se bi mpedi asa kromo no mfi tu kwan edi kromo a se bi na akonya da ne fie me akonya da me fie na se bi madu na me so mpanti se bi asantefo hini bi o America say beje abodini we ya we no kire say wabom se me nkotena se bi Alaska na me fa me hene nkodi Alaska na me meka timamufo nhye yeah ye tibi da bai sa sema bani ye kan ye nyini Ghana ho kane na oni made kra sa ye yo obie ni ho so a otu kwan asante ahenie bi e wa broche ni amanoni bie ni ho no ma okwa omo se ye koto asase we ni akekere ha ni afre no say and it is recognized though. Yeah, because of otumfo nyamopon ni manyama odi ama no ene asante tumi a ye na nanam abra papa o magbegu ho no de bia no asante ko ba bia na asante firi ko America nyene asante firi ko London nyene e say bi kencha se kwa nim say asante wo London enso obie no akogye asase wo say akogye asase ntina ne ye beto ha asante no even nansen Canada omo ankasa na tina ase say da bi yemfa ba bi nto sankofa no omo fa di ni firi asante omo say bi a se de be ya ho no na nkofa es no omo ye omo culture ne ade wo ho ena omo tina ase wo sa de na yira ntie ne sa de a omo pese sa area no omo de ho to sankofa e ma me be ye video ne kwa de to me channel no say okay so say na Canada for ka enye kuro ni mufuo ye Canada for no na emu ankasa tena ene so what's wrong ene nice ene meni Igbo fo amwo Swami magazine meni ba ku mienu miense bi adi nkomo na nkomo am di na me pese me bo mudi yeah so me ka cho me say nice TV beba aba be Castile live sure abusa o se da bi o mu hia camera yeah ka sanke be ko mo yeah omo say adina e koso no omo ebe affect omo a se bi omo wo underground a se bi ebi ko for workers or for workers oh you know mo ye Ghana for be se miensa sa me director you afa wo enti ono cha sentiment mu ano omo nyina nim say they swear allegiance to to ASANTEHENE to kingdom enti so bi no kingdom so oye Igbo King of Ghana not in Kaya na so mo nyina ase no yeah and so omo so take kumase no omo nim obisa there's no way mpokura wetin actually video go say omo nim bibisa ena akwa no so say arrogant do hear me say the o say kire ni ade onya na so back off o ne nsem bia okekae me say eye me ya say Ghana for mpanyimfo ya so sa na ma we so ache efiche videos ever out nema ever out nya ache say eye Igbo King we
What to asase no na say we di inside the dwuma na che. Oh, ache bebre. Ache. Now we said we see any them. Ache. No to akonya mu no obo Captain Smart wakokotu na ai. Captain Smart pa die. Am Captain Smart. We just imagine say sa ye mpanyimfo ye judiciary system no. Ene ye esebi omo a security agents national interior minister. Yeah, nti ye nim se za ko obetena ko mu ache. Why no ken ache? Why no say or ono so me say there are sub chiefs a wabebo wo mu a ebi ekotu nwan ebi eko a friend say other regions a yeah say no nipa eto mu se atua because enkenye sa akwa no ni enyinaso bia nko ntimi enye sa documentary ni nye plan no nti yesi na yere ye Ghana ni etu wo oba no se wo na wo che wo kunu achi eno akogye asase ne dia ye careful me pa cho no kan yere Ghana ni ya we before we yere Ghana oh yeah very true me say me directors American ebi yere Ghana for but Ghana ni wale broni da oh bebre I was wale broni a na akoto kingdom nwa wale broni akoto kingdom that means asase ne dia ente sakra ente sa because omo ya ma sabi ye timamufuo no ene ye na ye wo ma ne ho do no odo e free yemu oh yeah free if say what ni ba ne empanyimfuo am kasa me tie mu kotokoto nanim bia yeah na je say ye nye dey ese ko wiawia true ese wiawia o mani true ye so ntimi ma foreigner emagi ye kuro ni moso da there be foreigner de do kuro boso o wale Ghana ni o wa wo Ghana fombo wa di o onu ni ojina ho o ye Igbo ni o ye de o Igbo ni mo ja wo ni mu yeah e san ko for ma dwen no e star bi be dey say wa bi na wu o so wa bi ni wu o me si we ye Igbo ni me mo family ewo ayi fa Nigeria a me family mo Nigeria no omo nyam adwin say omo koji Nigeria boso yes omo nyim say omo nyim be mu free na busa ho say Igbo kromo obabi onu si wo free onu be kingdom wa na hefa e na Ghana ni bi akọ Igbo kromo onu si obe kingdom kom be pene Igbo for dey o me greedy about omo asase ho no and me leak information bi ama ho and me Igbo for bi am no ma didi nkomo say sansem we nyina Igbo for mu yenu a ye say Igbo King we no say eze o se wan no yeah onu ni nya say na danfo a ene ya na me ni Igbo for ba ko me no bi di nkomo ye say anuafo se na fofo mienu a say bi obi anya ho kwato obi ansem ena omwo Nigeria ho okay na omo nyina akọ eba omo nyina so bi omo won sase ene ade bibiri wo Ghana ha ebi kwa bi ndwuma e wo kromo ase say ba ko no pese o che say de wo Asante region no o pese o che say untimi enye ho on na leak information no me see na Igbo from panyimfo ba ko mo magazine ane frame no ka che mi na so omo kro mahi e say on na leak information say ye friend say eze no ono a waba ye friend say also Igbo King in Ghana no omuji tumenye ye efise obetu bi mu ana ono nso se bi asantema mu ano nke ye king sema ne ya ono ko ye king chen ebi kro beja o yes true na kan because I say the oil no say and information about leak at on information true and leak no true almost sango for me no omo ma bloggers aso say 50 acres of now we say ndokoya say bi anu baba ya aba Igbo for yi I kumasi bloggers na asante for bloggers ya happy na ma de no ehun say nyema bi koso nkan ya enye kra nye kra mpo ne ya tu nchina mo me say yes sa de o ntimi nsi asante na enkan de bia meka say de bia enkabu aye na na mo chichire asante man no de bia meka say sa nkabu ni moja no mo hwegu wo no ano moja no je akwasi de bia na nanom etwa dwan yeah moja no begu from no e kai na nanom bre ye yes very true asante man very true if you say ushemu a sa friend say ya na nanom ko aja asante man no nkabu mu ewo ho ada ye wura be fra asante man council bia no hwedom nya sab ketwo nya ba bi mpo finance ada be wura be fra asante man council bia hwedom ai beba enam say nkan ahen nsem no nchichemu wo mu nti no yeah say otoja say pram hene de no ho yeah true dodo wa hene de no ho teshi hene de no ho yeah ti obi anfa anidie
osufo enkranfo ahemfo me asem we me tuma enkranfo ahemfo nyina se mo be yi politics afiri makonwa sem ho a mo nyimfire ho nyama be ye hu ni se aban bi ba na gamanche na ne ho ehye no aban bi so ba na ba ko so ne gamanche etwe na ase got abuama no na ono so apeja de bentina abusia ba ko politics achemu na ma munkuro awogo ene eto munkuro mo eto 50 acres of land wo munkuro no no ni se obesi kendo wo hu se mu no munyenka bom ti o se obesi ne kendo no kire mu munyenka bom enti obeti ba bi no di enkamfa de na enkamfa na magimi se bi obia jimi obia ni onim nyansa nanso ebi de bi achi oya se mu ka mu bo mu a anka se bi se mpeduasa anka obi hu enti mi ma se e funny fan kan just abontin so ni we abontin ni wafa ko ya ka kwedi wafa like shabufu ti sanse mu ya shabufu timi afutuo ne anema kakra me meka che nkanfo ahemfo nyina ne se mesremo munyi politics emfiri makonya sem frankly speaking politics munyi emfiri makonya sem very true ana munka mo hommom te say one state true na mun fight against obia ana wo obi opese ode mu kurom anase mo niema mama mne mama ne ebe tutu nase because nipa be and Igbo for amene omudi nkomo ne say Kwame Nkrumah ebe dey September Ghana mind say that time no so di yam festival secret or no that time no so di yam festival okay so let's say come here say adana say be ye kai no found no so di na dey na say obeya ma ai that show ka so na nanom na ebe ti nsase no wo de ye fast as na ma wo mo ebi se mfa mo 50 years ye sha de o mo ti 50 years 20 years me say 10 years they will dominate me tell you na obetina o fie kura wu they will dominate house na nipa be de o me dominate ama se bi producer o mo be sa be kan kire nkanfo ahemfo se ye na namo na ebe ji asase ndadaada nanka nye Dr. Enze ikache one eti omuso ade omo ye ho ade documentation obeya bia ko share chiri yeso no ntida enti za yam festival na wodi no enne mate se gamanche statement friga palace abaga state say onjai because ye ni afashe bia sawa because afashe na wo bedi no September no eyo man Ghana nyina afashe na wodi ye true ntimi ni nice what boy o man Ghana yeah very true wo de mpanimfo aye fom wo ye kwa de what eti esenkoa go mpanimfo so akwachi akofo no ache we a kofo Ghana ne dia Ghana nye ne dia obedi bi okọ sana yewura nanado ebe ye do so kọ enchiakra ebe joma ama obeye edu akọ waba obi abeba obekọ osantenhine nko a na ntumi ka nsem santenhine nko a aban bia of 4 years abro so na 8 years enti okọ se wotina ho na obetoto wahini ase na obema wasase adane awowo de na o ma chechire o man na o mabuwo se oye onye sebi ohini mu bia de a esewa bi na o hwe ade no so a wo situation na sɛdeɛ sesei no akwa no wafa ne ho adwene no onim sɛdeɛ yɛkɔ so nyinaa no ɔba abɔnten bi ɔsɛ ɔno ɔnte de obi aka onye that means ɔnyɛ ran sɛ ɔba ke off saa na nkofo ɔmtie me sɛ ɔsɛm kɛsɛ me sɛ me ni Igbo fo ani nkɔmɔ ba ko sɛ secret ba ko sɛ ni Igbo fo no sɛ Dr. Enze so wan ya ɔbɛ ɔyɛ sɛ ɔyɛ Igbo King yɛsɛ wɔwura House of Chiefs Greater Accra yes God traditional cancer say woshimbi how I don't know you kind of trust and it easy o obeya nya gazette no ho aba national na three champions o obi yes say obi si obedi wabura odi wabura fu na ase wa cha se fu form ene ogbo Captain Smart omo ma fu come di wo mo no ogbo mo nkonya Empress Gift say ya me ya na mu kwa na mafu kom di mu na yen mu kwa mo so say be ye awie mponi na kom di mu na yen Empress Gift so kan ho bi agyae yesrew twu film emwa onya agrada ze me nyina tawachi ya me hu video say ya bo hema
na ukuta papa wana mu se ma mi wayila wayila eni akoi waye adwuma wo sha ase anya no me say we house of chiefs I'm telling the facts Igbo for mu kuma say omo de obi ni na Ghana na da so kwa ye ha omo say omo say Igbo King na da no so Ghana king of Igbo King in Accra omo pesa Ghana when the Ghana dia now the Asante Asante mem be kan ho now the Buno East Buno West ahafo ya da gina be kan na say na gina ni bi ahafo ya adwuma no problem won bran kran won na the king wo adai into your mouth so small chance that we gave you, this is what you are trying to do. Be very careful. If you try this nonsense again, I'm sure, I'm trying to believe that you are not, you don't even think of crossing border to Kumasi or any other region under Asante. Oh, it can. If not, you will run for your life. I won't lie to you, Mr. Eze or whatever you call yourself. Say what about National House of Chiefs and Gazette, National House of Chiefs. Don't try. It's about the man in Koti and the big National House of Chiefs. Captain Smart or your stomach direction man. Baby and a fully didn't walk on. The name said diesel. Or the food and a name. There be every day. Every day. Or no, the cocker said, Joe M wants a mission. We are NDC, we are MPP, not Captain Smart, the customer. Men funny see you. Oh, now say me, Mama, the problem said 10. I was on magazine, more than 10. I won't follow Captain Smart. Because I say, Nipa or no Rebecca say, John Mahama and a koto. A koto, you were a Dubai, a hotel near the old Dubai, the Sika. Send Nipa na be catch there, who and this seven go say, who's so generous. But I got some go blase. Mungo scatter mungo say. Nipa you was you. It's Nipa say. Any player say, now, as I could say, yes, and it's a crab and show. Captain Smart, you are a hypocrite. Well, me see you today. You best show that you. We are hypocrite. On cannot create. On best show bedini ukama o my Ghana. Now say kwame nkoma esusu na be show mu. Obwa. Captain obwa. Kwame twia. So anima. So Asanteni. Busa Asantefo ahemfo. Say ho ane kwame twia. Ebeka kwame twia wanse macho. Say, we say me kwame nkrumah reincarnation. Wanna catch it all. We are stomach direction person. The Pia on our idea of Kobe Biao Captain Smartade. A room look on the ambulance for me. Guess if you are one much discovery, but she said, yes, the ambulance here 50. How did this guy shum? Nana do the same situation. Maybe why Captain Smart unquade? And we see, we end this in we are PP. Men for Captain Smart serious with Jack of Asantehene can be of him so. They be a so body the be was you can for say Asantefo be NDC for. Yeah, Asantefo be MPP for. They no let's say wasante some dey what to atwene. I no let's say o man Ghana ho don e fi wu no cre. I no let's say wo di wo fu no cre. Wo di wo fu no cre. E be ha ye engine ma. Enye cre. E be me mama wo mo no. Da cha me ba na Igbo ni abeso we tia me ba. Enye simple. Enye Captain Smart so ko jiske bi afako 100%. Kwa kuma no jiske bi afako and press gift what jiske bi afako. Wa wo susu say what jiske bi afi sa Dr. Enze wan wo bi say obuan no na oton sase obuan no na odinanim na wajejejeje nsase wo nkronkro so na wa create the kingdom there me pa cho wo sika bi what jiske afako ma no na ye youth ni youth of Ghana this time they enti asem na oni made ba ko me we kwakuma no se nim kakra kwakuma no kire se de man ne ye no enya de ye threat bi enye huhu bi ani enye de ye huhu wajiska like how kwakuma no 2 years short or Asanteni was 27 years wajiska o de Asante compare san any massive way one try kwakuma no anytime na wa ba bonten one ya ewe okatachie na no baba ye say if you believe yourself say we Asanteni politics there ebetu ye kwan mu oh what dey ebet me come me say bedu maybe you be political party be very strong more than NPP NDC oh yeah sure but we the youth coming now we the youth coming now ye dwene oman ne ho e chen bibiara yeah oman mpuntu oman nka bomu ne dwene ho yeah kwakuma nu we NDC ni eno ensehwe
Say me ti we mo fa for be MPP for mo fa for be NDC for the same family it no ensehye na so be gina bonten na wa criticize niema no ade a say me e de how ojone e be ba ma mu ujo fi say we ti mi kwa be say dia who defend buy ya no fa passport na ko e buy ya no say am na de omko e be du me do nyame me say airport kwa na be for de be kokwa untimi fa nko because say woba kodondo e be fritigali nso a obe hu say podu abenwan podu abenwan so be ka so kra me na me nim da sasa de betime pf na no wakuma ni we hypocrite we wakuma ni yeni motafo dada me ni motafo efi a chase la betene one na so betena ye efi a chase la betene me tafo bon tafo ni bi nzem me tafo because tafo matadis me tafo ni yes me tafo general hospital. I'm born and raised in tafo it mean ni motafo even though a prayer bond the governor say chastela if you chastela betena one na betena se me boa we say interview me boa ka se me boa it mean ni mo pa tinema ya ekoso ni ma ekoso no se mi tie wi interview na me hye woni ma me hye the way aye kokuma nu oya asenye kuma wudu kwa ma oye kokuma yezo asna kokuma nu dada yezo kuma wudu asante wa ya ma me aka from se ma betutu di kuma wudu na Nigeria fo eje mu movies eba nyame adom yenya aja komu a omo be branding kuma wudu eye ka be hye ena onye mu be hye ena wo se bunya bibi to be ni die kokuma nu ko so sin ya wo ko bi se de ka so be fum so be for dada yes movie wadi bi wona se bi o ton woni mo nyam social media se bi kokuma no be kan to bia e be di da chi o internet no ye you no wa me nya oho time ya wo se wo no Ghana ti yeso ya ndo kra wo le du baby na ni we nya wo du baby na ni we nya enyo fa bibi amre enyo kra obi ato 50 acres of land kokuma no pa cho dan mebu na no ye se wo see estate a wo to o land ya wo ye se wo de chemu ko fa ni face ko wa wo establish but o be kan wasem obi an kan wasem if you say wo ye tinamuni wo di say wo ye ni wa boa ma ukrom ana Ghana obi ma aba ho na fi de obi fini man be ye bidia o say yan ntum na ye ma ono ma nko na mko tena Igbo Kingdom nim na munya ya Asante Kingdom na munya ebia state ni maye mi hu se ebia na ensem ebia yesi brofo de modu ebia na brofo na o de kasa no wanti ase because yes ade oh yeah no kwe one because obisi kingdom no the street na wo ho no atoto ni nananom oti ase ye du o de brofo a umubronya hu no ye hu nti say ye jai si brofo modu nti ebia brofo say me mi brofo ti mi tu kan yo na e do ni boni din komo ai gbogbo nǹkan tó ń tọ́ brofo na won ti de Igbo King ka Nigeria for gbogbo mo na de ya sa ọmọ fo ye PGPG ya it to was so private brofo wo be no be kan ya it is ASANTEHENE it's all Asante Kingdom na wo se Gas state na fi da wo da so wo te se obi so say Igbo Kingdom wa o te kingdom na dey che kingdom dey na che o kingdom dey ko London da o ko London no say kingdom ho me boa dey na ma obi kingdom e bia wa ya na be na kingdom o ban fo se na se o no opeja bi no the Ghana journalist for na mu ko kuma nu ko de mu yem no de mi na be kan ho na ma bonti dom no aye kese e be du bi na obesoro atia ye that and one funny thing akwabi your friend no before me cause answer me so no ebusia Philippine for comment bra me na Antwo TV na atena se no the kisho also be follow the page no be bia Antwo TV follow no oda Roma o ya Asante pioneer o boa ma Asante enioma ye wura eye ni ade nyina e bona hensem so onimu ye papa message follow no be bia but the link in the description ho follow no mama na subscribe to the YouTube channel no said ye be ya bibia be da na ko na ye nyina ye mo na Asante pillars no enye strong na ye be sere ye nananom bia anase nananom bia yes mo ye ebia mo deda Asante nko ekoko ano e wa monone se meti o kasa no ma me ne kasa no meti jache
Jache osi jache amomo akunya asase mete bi so obonwire wada roma so wo ye asante hima bi ana wo ye ewa amanone ana asante ekuo no ye emu hima ne ade na se oni papa yi di nsa wo so asase bi na ne kingdom ahweye sansa asante menwa de wonya kingdom a fakoyi bo baby tina from ewe akwa bi di G1 na akofa saa yina beto GY1 so dey saa akwa no why no say the bi amede ne picture beto so na mo hu no why no star bi like ase we anti ashanti nti da bia anything asante ye bi obe na nso be kanta obe fa ade bi dia be di ye ho few meanwhile ade ha me say asantefo ne ye dodo na so ne ye follow no. Why? Muna mama nenya saa numbers no odidi mu asem. Yes GY1 wakofa video bi de yewura picture beto so. Ese mo hwese asante hima bi esre iboni ni sika. So odi ko siesie kumase twensemfo akwa. Asem me man betu akra. GY1 me hu me platforms me hu no. Na so onye me friend. Na the only say the last time yene ye ko tachimai ye ko nkwansa aye ba tachima afo de boy ba asim be kan ba asim se ma obiara emfa osantehene picture ntowo na wonfo bi picture ntowo na womma ema me o me kan wasem so osantehene wasem afo osantehene picture nko ato na ko osantehene wasem pa so aboa Ghana man eni asantehene na udi wetuwa di wetuwa na wo pese woni yenya sana me sa no ope we try the challenge and because we actually J1 say J1 was one so there are videos go be akobara e bi kwa twemu nanka so on copy video bi na just anti you dey to baby na o dey say be obi to baby o dey obi to nchen na o be kan wasma J1 say nso ko be fra bodia wa jimi to me Antoine me fi if you Antoine Adesina me nwa pa ina Adesina de kru na ma for them ebu chia wo se wunnim na wo di osantehene picture to na wo di picture bia to a ye be fin so abodia wa jimi too much bebe wo bia wo beba na wo beda ni bia wa so bebe en nam kra emfa satino akofo ne picture de beto wo bebu na nintia na sese mo da mo fi se mutu kwan na ma wie wo bi za kwanto no woni se mo ma aboa bia na owu so ne ntakra ma fomo no kra aboa bia na broni kra otu ni kwan broni kwan ya wuni promo okra ba asante member busua de na wa wo kodi pa wa wo kodi pa ono de asantehene picture to wa na wa kan wasem na obi su picture to wa sane man ya bra ya se social media fuoi mo obi an for asantehene picture to ho o de bato ade to wa na wa kan asantehene wasem ko so obo man no obo man uko bunu man mu uko he schools bebre omo benefit yewura ne scholarship bebre ade ansemu no so no o se ne wan kasa o de yewura picture be to no ma cancel mfu obelu ya platform so how do you be nikiti obelu ya platform so ko afina yenya information no too much ade dey no say basa bro nya yebeko we nsemu ya nsemu ya bufupa we dey o say wo shadaba na oba TV program so because every Saturday be Asante Semo so oba so because me invite watch emre makwan so pemre na ikafa oba at least na 1 hour per day say wa be say wada je so say bibiri sa na yeko na me kai tefo ani ahwefo mesrɛ mada roma me say Antoa TV ewo YouTube Antoa TV ewo TikTok follow no ena ebiem nso no u follow na asante atade ye hyehyɛ amanfo ye ofe nyina ne source nie asante atade ye hyehyɛ amanfo eye kyese uhu a na wani agye no ono no na abenya na mesrɛ follow no said ye be ya eja ensem a ye koso asante sem de ono so odi mu akotine pa enti follow no be the link ni beto description no no akobo so no follow na man wada roma mesrɛ pa bro ye ko meka bibi kakra me just da be ma nice Ghana TV so mo so say bi o ma nyini
we say social media title be wa no ma yiyi mu a ye dey asante som ne yesom Sure. ai yesom som pa ama yewura say obi anu ansom som pa no anya mo ache dey pada we just that be ma nice Ghana TV anya ti be adwuma pa wo bo ma asante man ene ne ma pa wo ye bo asante man no me den chia so be ma ya yewura opem so bo ndi anya bo mu asi yewura ono na sabi o ma ye ba bi ti a sabi ensa kwaya no to so mi yenu so mi a mi wura na anto ahene that's the man na kwakuare a to so mi ensa that's the man ene mi anu nwa panyin a oye address na dikuro a wo sha kire na anto ahene anamafo a to so mi yenu that's the man bebre sabi mpradu asa enye obia na sabi akonya da ne fie asabi za akonya da wo fie na de ahwa kakra no ma asante sem so an de Ehian. no an mi da masi bebre wa wo hia atare ni bibia no obetima frɛ 0555 0555 81 81 01 01 95 95 and I say 0540 0540 85 85 82 82 97 97. Antoa TV Yes. Sompaye Follow no baby, follow no. Yes, lo wadaro. Me the link in to me description. Oya Asante Pioneer. Ensemble okura na munchire mu no se me menye ne yo no. Onimua ma especially ahinsem no. Baby asa ewu okura na ofre me free afia ne ho. Na me ya information bia me free ansa na me dia ba. Mu follow no. Na yensua de. Enen dey di kan so message so be share no wa subscribe. Said the bear video bi a on sabit na kan me da so hwe makra